APSC Asatlang long Kachepa undun abang phu Abhijit be Aphan Chepong chingria rada tumla pen EM surja rong phara hin pen karcho Karbi kheda aprang prang pen le langdam pangbar dam puluti luki theka phai pen chenglok woreng ang hoi kilong phai phiong nangbat ong ason si theklong lason si kedam tang surihini rang ko da ki thomaning kan isivet ang bongsi bang trip ho Karbi ri sui jang atum APSC Asatlang chipa undun si misen avoreng ang hoi chipalong dun ringti lo lason si patumi thang ni phai hiniar ni mentila chipong chingri ang terona rong amikar Muhuri bela pen Rumi haloya tum asopo Abhijit be APSC Asatlang chipa undun si Executive Officer Assam Urban Administrative Service ang hoyalong kachipalong dun aputha chipong chingri community hall along kapadupon karcho mayalong aluhiaman pengpen Karbi ngong autonomous council RN Culture Department EM surjarong phara hinpen chitong dun si alang rideng pen karcho padupon Bangsahut PWD Department along LDA ang hoy non head jong kilong Mirbon BP promotion kilong Dr. Sarsing Rong P at Chief Medical and Health Officer Hamren Bapuram Timung Assistant Engineer Difu Municipal Board Ice Specialist Kachepaman Dr. Riley Rong PP Rodna Rong PP BA Arts Geography Plus DELED Lapen Matriculation Higher Secondary Exam along misen Mars Kachepalong at Aphan Karcho Paduponsi Ning Kaparong alam the he hu Chethan Chimumpon Difupen nili tuma pherangke Rostom Hanse News Report Public TV Karbi Anglong Nelan si thanpo je career ke sopta misen lo APSC ta mesen lo UPSC ta mesen lo doctor ke manji ta mesen lo what we need is we need to have an interest in career ke interest do nahi nang interest do lote nang ke undet po so ne non I would like to say to the boys and girls is that if they want to go into civil services the first thing is they must be absolutely sure that this is something which I want to do la sure that APSC মানে syllabus langdu noy je PP ma syllabus along do impar ke guidance endu noy nituma ke pas de angene tum phan punoy je koson lo ik lason ke start dun po so lason pacheng noy in next ke kosto kuri det noy ekdom hard work ke nang sot lo laso exam ke hard work dedication like ekdom important pick inke belief nangi je ne unvek pone ne kuri vek po ne clear that pola exam so la so belief ke nahi so la hai ke dolote nang ke sure lo la exam une detta nang ke life along ke successful ne ke schooling ke Ladakh Difu Don Bosco Higher Secondary School pen lo metric ke 2014 si ke pass dun ne percentage ke 86% lo and next ke ne higher secondary ke Cotton College pen si science stream pen si ki undun and after that ne Jurat Engineering College pen si in electrical engineering pensi ne graduate dun lo mission san urban administrative service ke meo post lo so I'm really happy that I got this job ne 2021 si graduation ke pass dun lo and ampar ke ne duk pik lo so la so result ke long dun non so I'm really happy for that Chipong Chingri arong arat lo the Chipong Chingri Development Committee po hin pen dak pining lo chuning lo laning kan isiang bong lu ki thek lo ke pass metric ke pass RC ke pass pan department on hajong APSC along ki undun Abhijit be polang phan kacho me padupon kasi pining si padu cheng lang labang so program mang dak ha dak si churupalo labang so dak Chipong Chini Development Committee ke Japon atu phan pen rong asar pencenglok la pen part me kado erong suda dagarat atum handa the mangso rong ken denga adon ta doi nilim thanga rong lo don kret proxy maksido stame non la songbong pen penangan kedam tang ningkan ingkoi bagdolo dak la bangso rong dak kedo la songbong pen cheporhi ahina da thu metric ke pass una tum da dolo ha harsen ke pass tum dolo b ke pass tum dolo pan department non ana bangke tum APSC ke crack APSC ki undun anta nge klang dulu
lalu lah si tu macam mana bangke kacing turun penang cing turun mulu pang taxi tu lo lah di pu hawar along kado kawe kacing tur along si lah bangso cipong cingri arong arat lo au somar tum da kacing turun lo pusini le puda jong nampo si curu lo lah dak klaim kita matum pen cenglok lah pen hala au somar tum kecali tek kecali aning hang pen ke pas do na tum hatam anta curu parlo lan colo nili puda mi bangke Terus.